ubele ula penpau yalade haka perte barokawe yaka jinglong ubele jongu haukun jongu. Hallelujah. But then agataka daw ko himmen ko para ngi don't come ban comes ngabutu binia yaka jingmot jonkane ka kerteng jisu haka jingem ka jongi. But ngi don't come ban ngabuturu kaya ka daw ba ubele ula penyutu yalade hangi iwe pa iwe lemba ukun jongu. Ngi dang shudeb reke yaka Christmas ban ngila puson binia ngila puson jilliyu halor ka jingwan longdo longsnam jongu jisu hakane ka perte ubele ubawan shongsa badngi. But habang ipet yakane kapang ngilaban yoy shay kadar ubele ula kren halor ka jingwan jongu kun jongu nadu hindai lemba u Moses lemba Abraham lemba ki santilli ki kitab ba bastang jonga Bible Pentateuch nangda ubele ula yai bateng ben batai hangi halor ka jinglong jango Yahweh kabamot ayu Yehoshua mot ayu Yehoshua mot utray ulong ka jimpenim jangi ubele ulong ka jimpenim. God is salvation ubele ulong ka jimpenim ong jambaro ubele ulong ka jimpenim. But ublehi ulonga daw tenrai ublehi ulonga bor bamjukut banpenim yangi ublehi ulonga bor bamjukut banpenim yangi uble udonga bor light no uble omdonga bor banpenim yangi. Hallelujah. Tinagataga daw ngi kot kerpat yaka kerteng jongo bele haka jingim jongi but ban pensuk yaka jingim jongi ubele ula penyetu hangi ya ujisu ukun jongo balaka naka teizoti kamaria kane kalonga jimpenim kabangi iwe pa iwe ngi yomad Denakataka daw ngingu ngidem yaw jisu haka jingim ka jongi denakataka daw ngidiban kot kerpad yaka kerteng jongu jisu haka jingim ka jongi. Hallelujah.